no bepre na se asem bi ba pe na kodura ahemfia no se ho no ye de ma esrem ni no ye de ma ye fa ne se pepe ni na aibenti hwe no wanko ho no man no abo ne ho ban and no traditionally part na eye wo de hwe politics nso a enna no ye hwe ba bi awu firi a ne yakasa belong to sa party wenti na nipa no ho ye obi abufu obi empese obehwe wanim what you say? Ni entina ni my before post no. On say twifo na ye ntan ko school ayibani no boy ye krachi ni. Entina krachi for post be na ye de aman. Ye de man so be ani mere no. Enna no a politics wo ho no. Before see ye de be man, ye baby san so belong to party be. Enti sa ayibani na kane na ke de be man no. Eni e beka so we ye NDC ni fama no. So what you say? Ana kura bi so wo so NDC no mo edom no especially on hene per NDC no because on hene wo ye NDC ni uti asante memu ha say na wo ye NDC me ya sure so kwa ibe so no hene bi ye MPP no because I uti ya say na wo ye MPP into to some extent no politics said the inyiyimu eba nti da wo ba hu sem tokwa bi asi no e wo nipa mienu bi entemu no na nya because say oye enfantini nti na ye bu no wokumase ana se achem na momu no ye party no a wo double na ma no ho ye abufu eno na de basabasa yoba enti no politics de basabasa yoba outside the inyiyimu ba adenti na western region produce o mine bibia na development anyhow is because of politics na se kane so na ye ahemfu na behia nka ohene ne se asasi we na free so bawo nti yanhwe ne yamo ho ban nti e ba ma won bi lawyer na nka kanea na eye ahemfo no eye yamamre no enu mo bua ma mpuntuo ba chen ne mpuntuo no kane na ye fa ne say eye amamre no so mo aso de won mpuntuo ba bebi a ye kwaye project bi a ye hwe say ye develop ho kama na amamre politics de problems mienu ene say ye betumi akopa say ye hu say oil and gas ya ha ne oni akotu afiri ho a ye friend say ye develop ho emfa wo because managing director ne ye ho no fi na no me call western region na nzemafo na complain say omu the newspapers ne kire me the chief executive of Ghana Gas Dr. Asante say what din no amfiri ho fa Asante na wa ode Ghana Gas sika akoye project bi e wo constituency a ofi wo Ashanti region. So definitely, baby, source of the money. So definitely, on bubefu. On baby source na yan yeti hano. School na odi sisi ya see school dan ya bubu. Clinic na odi kwa see ye hia bi ewa ha. Into politics the first thing that they ban say edinyiyimu at the tribalism kase pa at the basa o kase metena na maka. Meka ma me ho aye bufu because ye will be obedi ya. The crop from Kwan, your fellow more, a Jum. Would you agree on who by a buff? And to not just say,